Дорогие друзья, всем доброго утра. Сегодня суббота, и это означает, что мы все вместе читаем мантры для Шани. Давайте для начала подключимся к энергиям цветка жизни, буквально 5 минуточек, и сразу же приступим к нашему чтению. Итак, давайте расположимся удобно, так, чтобы наша спинка была ровной, чтобы наш позвоночный столб был ровным, и при этом можем максимально расслабить свое тело. И наше тело как будто бы нанизано на позвоночник. Сделаем глубокий вдох, выдох грудью, снова вдох, выдох. Можем прикрыть наши глаза, можем заниматься своими рутинными делами, при этом осознавать и чувствовать такую некую концентрацию на себе. И давайте все вместе представим себя на месте нашей силы. У каждого это свое место. Это может быть фактически существующее место или место из ваших медитаций, из ваших астральных путешествий, да. И важно, чтобы там вам было комфортно, чтобы там вы чувствовали себя в безопасности. И давайте разместимся в нашем месте поудобнее и почувствуем, как солнышко начинает потихонечку касаться нашей макушки, расслабляя нашу голову. Ветерок начинает прикасаться и колышет наши волосы, дотрагиваясь до лба, расслабляются мышцы лба, щек, скулы расслабляются, шея, наши плечики свободно, ручки спущены по туловищу, ручки, ноги не перекрещиваем. Если сидим в позе лотоса, то сидим в позе лотоса. Если же находимся в обычном положении, желательно, чтобы ручки, ноги не скрещивались, чтобы энергия текла спокойно, размеренно. И давайте сейчас представим себя у себя в груди, в области 4 чакры, маленькую сферу, куда мы поместим наше сознание, нашу маленькую фигурку. И будем рисовать перпендикулярно нашей 4 чакре, перпендикулярно маленькой сфере, цветок жизни. Для этого нарисуем центральный круг. Мгм. И будем рисовать лепестки. Второй круг, третий круг, четвертый, пятый и завершающий 6. Молодцы. И теперь все по команде сделаем вдох и на выдохе опустим рисунок цветка жизни к нашим ногам. И одновременно распустится бутон лотоса у нас в груди. Итак, делаем вдох. И на выдохе мы опускаем рисунок цветка жизни к нашим ногам к земной чакре. И распускается бутон лотоса у нас в сердечной чакре. И в эту же минуту мы начинаем ощущать, как из духовного пространства на нас проливается луч света. Энергия созидания, красоты, умиротворения, творчества, реализации, трансформации. Поступает эта энергия через нашу макушку, просачивается и наполняет всю нашу голову этим созидательным светом. Спускаясь ниже, она наполняет область шеи, область плеч, спускается ниже по рукам, к локтю, предплечью, ладони, заливает пальцы рук. Спускается ниже, проходит через бутон лотоса у нас в груди, через маленькую сферу и дальше заполняет пространство нашего телесного храма. Спускается ниже, доходит до каждого атома, до каждой молекулы нашего тела. Проходит по всем внутренним органам. И вот уже находится эта энергия в области живота, в области ниже живота, спускается ниже, в области таза, заполняет наши бедра, заполняет наши ягодицы, спускается ниже к нашим коленям, икрам ног,
через пяточки наполняет область ступней, пальцев ног. И энергии настолько много, ее настолько достаточно, что мы чувствуем бесконечный этот поток. И вот уже наше физическое тело заполнено, и мы чувствуем, как энергетические поля, которые находятся вокруг нас, вокруг нашего телесного храма, тоже заполняются этой прекрасной энергией. Энергией всеобъемлющей любви. И заполняется пространство, в котором мы находимся. И мы можем обратить внимание, посмотрев на наши пальцы ног, как из них начинает сочиться энергия и поступать к рисунку цветка жизни, который тоже начинает заполняться этой энергией, этим светом. И можно почувствовать, как мы стоим уже в таком столпе с энергией, в таком коридоре с энергией, которая спускается из духовного пространства, находится в нашем теле, заполняет все наши энергетические поля, все пространство, в котором мы находимся, и сам рисунок цветка жизни, находящийся в земном чакре. Почувствуйте этот единый поток. И в какой-то момент, когда рисунок цветка жизни уже настолько потяжелел, настолько он вобрал в себя эту энергию, что постепенно начинает свое вращение по часовой стрелочке и раскручивается. Раскручиваясь, он отрывается от земной чакры и направляет свое движение вперед, освещая наш путь к красотой, миром, умиротворением, трансформации, реализации и творчеству. И в этом состоянии мы можем продолжить наше путешествие и включить лампадку, подготовить нашу санкальпу. Мгм. Лампадку зажгли. И теперь давайте все вместе прочитаем нашу санкальпу, так, 3 раза Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая. Ом Гам Ганапатае Намаха, 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 Ом Гам Ганапатае Намаха. И читаем вслух нашу санкальпу так, чтобы слышало наше ухо. Так. Я, Байгазина Динара Сансадбаевна, прошу вас, Шани Дев, очистить всю папа-карму, идущую из прошлых жизней по родовой линии, карму, связанную со всеми сексуальными партнерами в прошлых жизнях и в этой жизни, папа-карму, связанную со всеми учителями в прошлой жизни, снять негативную карму, связанную со всеми родителями в прошлой жизни,
негативную карму, связанную со всеми детьми в прошлой жизни, со всеми нерожденными детьми в прошлой жизни и в этой жизни на причинном уровне. Негативную карму, связанную со всеми бизнес-партнерами во всех прошлых жизнях, и негативную прарабдха карму от всех грах во всех аспектах жизни. Прошу дать мне защиту на полностью это воплощение от всех влияний прарабдха кармы от Шанидева на причинном уровне. Благодарю. Евразия, Казахстан, Астана, река Ишим, Утарабхадрапада, Пулаха. Сегодня у нас 27 июня 2026 года. Благодарю. Так, приступаем. Читать будем, как всегда, 4 круга. После каждого я буду говорить, что мы закончили 1, 2, 3 и завершающий 4. И снова потом повторим нашу санкальпу, наши намерения для его усиления, так сказать. Ом Кам Ким Каум Сах Шанишчарая Намахам. 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 Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. 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 Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha.
Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha.
Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Ким Каум Сак Шанишчарая Намаха. Мы закончили первый круг, приступаем ко второму. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. 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 Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha.
Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Мы закончили второй круг, приступаем к третьему. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. 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 Om Kam Kim Kaum Sak
Shanishcharaya Namaha, Om Kam Kim Kom Sak, 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 Shanishcharaya
Shanishcharaya Namaha, Om Kam Kim Kaum Sak, Shanishcharaya Namaha, Om Kam Kim Kaum Sak, Shanishcharaya Namaha, Om Kam Kim Kaum Sak, Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak, Shanishcharaya Namaha, 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 Om Kam Kim Kaum Sak, Shanishcharaya Namaha. Мы закончили третий круг, приступаем к заключительному четвертому кругу. Om Kam Kim Kaum Sak, Shanishcharaya Namaha, 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 Om Kam Kim Kaum Sak, Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak, Shanishcharaya Namaha, 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 Om Kam Kim Kaum Sak, Shanishcharaya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak, Shanishcharaya Namaha, 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 Om Kam Kim Kaum Sak, Shanishcharaya
Shanishcharaya Namaha, Om Kam Kim Kaum Sak, 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 Shanishcharaya Namaha. Мы закончили с вами 4-й круг. Давайте подтвердим свое намерение, прочитаем снова санкальпу.
Я, Байгезна Динара Сансет Баевна, прошу вас, Шанидев, почистить всю папа-карму, идущую с прошлых жизней по родовой линии. Папа-карма связан со всеми сексуальными партнерами в прошлых жизнях и в этой жизни. Папа-карма связан со всеми учителями в прошлой жизни. Снять негативную карму связан со всеми родителями в прошлой жизни. Негативную карму связан со всеми детьми в прошлой жизни, со всеми нерожденными детьми в прошлой жизни и в этой жизни на причинном уровне. Негативную карму связан со всеми бизнес-партнерами во всех прошлых жизнях и негативную прарабдха-карму от всех грах во всех аспектах жизни. Прошу дать мне защиту на полностью это воплощение от всех влияний прарабдха-кармы от Шани-Девы на причинном уровне. Благодарю. Байгазин Динара Сансызбаевна, Евразия, Кастана, Стана, Река, Шамутара, Пхадра, Падра, Пулаха. Сегодня 27 июня 2026 года. Благодарю. Теперь читаем снова 3 раза Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая, Ом Гам Ганапатая Намаха, 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 Ом Гам Ганапатая Намаха. Я благодарю вас сегодня за нашу практику. Желаю хороших выходных. Желаю, чтобы все наши намерения были услышаны Шани Девом. Я завершаю за